Amen. So, hinunganian mga naka 3 months ka na pag sinimba. 3 months, may da ba? May naka 5 years na? Naka 10 years? Siguro ako may ada na. So, praise Jesus. Ang atong po message na gabi is para inihan mga bag-o pala liwat, yan para gihaponan mga daan na this is a reminder for all of us. So, let us start. Ready na ba kita matihan word ni Lord? Amen. Kaya ni kita parahan pulungan Ginoo. So, let me ask you, when was the last time you remember you have a problem? Ay, ano ka munang tatawa? Yan. At the moment. When was the last time you faced peer pressure? Nai-pressure ka kaya ni mo batchmates, nag-asawa na. Ani mo classmates, nakagraduate na. When was the last time bugto? Society around you tried to squeeze you into its own mold. Ito nga, diri sugad ito yung personality, pero tungod kay kadam ani mo nga sangkay, mga ada nagikitaan mga social media, sugad ito ginhimo, parang naipiritan ka nga siguro ko, I will be loved by many if I will do this. And when was the last time your friends tried to influence you to do something you knew is wrong? Sige na, pay mo unta iniya. Diri man inimalain. Pero maaram ka nga malain. Bugto, when you face that pressure, the real question here is, how did you respond to it? Paano kita nag-respond? You know what, I remember han movie, usa nga part han movie han, Sheldon the Young Genius. Hinunag kita na ito. Charis, activar. So, Sheldon the Young Genius, mga paitiya nga movie. So, there was one time Sheldon got mad during their dinner because his parents were arguing about something. And you know what? He suddenly shouted in a loud voice na sabi niya, "Isn't it too much to ask for a quiet dinner?" Bata pa yung mga 10 years old. Nasabi niya, "I had a long day and I am tired." Tapos nag-walk out hiya. Ito nga era pagkauna hiya magtapos ang iya dinner. And then, his father went after him and asked, Praise. Okay. Hindi na line niya. So, yun. His father went after him and asked what happened. Sabi niya, "Father, Dad, I had a long day. I am tired and I'm exhausted." Tapos, gintawag niya, "Father, come here, kuno sit beside me." You know what? Ha-office, sa akong workplace na, I was scolded, damuan nangyari ha akon, nag-fail ako na akong gin-deliver. Damuan nangyari, but waray ito mag-ruin ang akong day. Tapos, nanginanulay Sheldon ha iya. Okay, gano. Sabi niya. So, you know what? Every day may struggle kita, may mga problema kita ginaatubang. And it's up to us if we will let that situation ruin us or build us. Diba? So, it's easy nga mag-react kita to that particular situation nga driven kita na aton emotion. Kaya, as Christians, as believers, we need to be wise how to live here on earth. Kasi, may na kita duha nga challenge. Except han problems, except han aton mga problems sa financial, family, daily struggle ta pa, paano naton atuhan ang mga temptation around us? Struggle ta pa, paano kita mag-live in godly life, ngan aton upod-upod at workplace, and aton upod-upod haskwilahan, they are doing the things sa maaram kita, diri yan nakakalipay dira kan Lord. Kaya very challenging para aton. I don't know if na-challenge ka mo, kaya ako sobra ako na sa challenge. Diri ba ka mo na sa challenge? But actually, that is the very struggle ng mga young people today. Young people today. Today.
Ayan. So, amin din struggle na young people today. And my heart was crying enough because there was one time, may di ako kaka-sharing. And then, tigdahin nagpakiana, Ma'am, anong pinagkaiba niyo hinihaira? Kaya kasi haira, okay laan magsugad hini. Okay laan magsugad dito. Nga nakakasakit ya heart kasi parang di rin ako magapadayon pag-share kasi bagat nakakakuan niya nga may mga Kristiyano who profess to be a Christian but they are living a worldly life. Nasisira ang testimony. Kaya I want to encourage each one of us who are in this place tonight and even those who are watching us online that if we are Christians, you know what? We are called to live a separated life. We are set apart by the Lord. Now, if you are just new, you need to understand, bugto, that we are called to live a separated life. Ngayon, it's very challenging. It's not easy. Nakuri talaga ito, yeah. But we are going to see one of the story or true story in the Bible, and that is the story of Daniel. In his time, he faced powerful forces trying to influence him nga mag-conform han ways han kalibutan during his time. He lived in a dark and pagan culture that had no respect for God. And he faced people who tried to force him to live in the same worldly way which they did. Now, kitaon naton, and I want your heart to be open, and be teachable, because we need to do this. If we will not stand right now, aton generation, who will save the next generation? If this generation will be lost, who will save the next generation? Who will share the word of God to the next generation? So, halangan na aton generation niya na i-reach out naton bisan hino nga tawo, bisan hino nga mga young people nga nakakaupod naton, either ha school, ha workplace, or everywhere, kailangan natin talaga i-share ang Word of God. But not just share the Word of God, we need to apply it in our lives. Diba? Kasi nayakan nga ni D.L. Moody, 10% will read the Bible, but 90% of people will read your life. So the way we live every day is already a message to the world. Do you understand? So, we need to be careful. We need to be careful how we live every day. So, let me introduce to you our message tonight entitled, Rising Above Discouragement. And our book will be on the book of Daniel, chapter 1, verses 3 to 20. Okay, so, basahon natin tanan, starting from verse 3. Then the king ordered Ashpenaz, his chief of staff, to bring to the palace some of the young men of Judah's royal family and other noble families, who had been brought to Babylon as captives. Select only strong, healthy, and good-looking young men, he said. Make sure they are well-versed in every branch of learning, are gifted with knowledge and good judgment, and are suited to serve in the royal palace. Train these young men in the language and literature of Babylon. The king assigned them a daily ration of food and wine from his own kitchens. They were to be trained for 3 years, and then they would enter the royal service. Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah were 4 of the young men chosen, all from the tribe of Judah. The chief of staff renamed them with these Babylonian names. Daniel was called Belteshazzar, Hananiah was called Shadrach, Mishael was called Meshach, and Azariah was called Abednego. But Daniel was determined not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. He asked the chief of staff for permission not to eat these unacceptable foods. Now God had given the chief of staff both respect and affection for Daniel. But he responded, I am afraid of my lord the king, who has ordered that you eat this food and wine. If you become pale and thin compared to the other youths your age, I am afraid the king will have me beheaded. Daniel spoke with the attendant who had been appointed by the chief of staff to look after Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Please
Test us for 10 days on a diet of vegetables and water. Daniel said, at the end of the 10 days, see how we look compared to the other young men who are eating the king's food. Then, make your decision in light of what you see. The attendant agreed to Daniel's suggestion and tested them for 10 days. At the end of the 10 days, Daniel and his 3 friends looked healthier and better nourished than the young men who had been eating the food assigned by the king. So after that, the attendant fed them only vegetables instead of the food and wine provided for the others. God gave these 4 young men an unusual aptitude for understanding every aspect of literature and wisdom, and God gave Daniel the special ability to interpret the meanings of visions and dreams. When the training period ordered by the king was completed, the chief of staff brought all the young men to King Nebuchadnezzar. The king talked with them, and no one impressed him as much as Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the royal service. Whenever the king consulted them in any matter requiring wisdom and balanced judgment, he found them 10 times more capable than any of the magicians and enchanters in his entire kingdom. So, maupaya nga, story ano. Now, what brought Daniel and his friends to Babylon? Kaya ano na yung adtuhira? What happened is kailangan natin balikon ang nangyari in history. Kasi, for decades, the prophets had warned the rulers of Judah to turn from their sins. And their sin is idolatry, immorality, and injustice. Because their sins would lead to the nation's ruins. And actually, God sent prophet Isaiah and prophet Micah during that time. He used them to proclaim a message of judgment that will be coming if they will refuse to repent from their sins and turn to God. However, bugto, they continue to live in their sins. Nag-rebuild talaga hirangada kan Lord. So God, maaram kitan, last preaching ko, di ba, nga He Lord talaga, He cannot tolerate sin. He Lord may dahiya anger towards sin. Diri pwede, He cannot tolerate sin and He cannot look at our sin nga, He a holy nga God, nga unseen nagapadayon ha kalibutan. May da permi nangyayari. So what happened bugto is, God poured out His anger. And Prophet Jeremiah lived to see all those prophecies and his own prophecies all came true during his time. Nangyari talaga ang judgment nga giniyakan ni Lord. Ano man nangyari mga bugto? What happened is, nakonquer han Babylon and Jerusalem and temple, and some of the people in Jerusalem were being captives to Babylon. And usa na nga da, hi Daniel, and also ang iya mga sangkay. Asya ito yung nangyari. Now, because of what happened to Jerusalem, na-consider inihan mga Babylonian Empire that the fall of Jerusalem was their victory. Asya nila nakita nga victorious nila over in Jerusalem. And this is an insult to God. Kasi para ira mas powerful ngayon ang God han Babylon kaysa ang God of Israel. But later on, makikitaan natin that God was still in control during ito nga situation. Because the same God who used Babylon to invade Jerusalem raised up the Medes and Persia to conquer Babylon. So God is powerful. God is faithful. And He will always do what He promised, no matter what it takes. And you know what? Sometimes God allows us to make personal choices and decisions, pero at the end, ang purpose lagi hapon ni Lord ang madadayon. Kaya sometimes kung naada na kita situation nga feeling naton nga outside na kita will ni Lord, grabe na ang failure ha aton life, feeling naton maray na nga mangyayari nga maupay. Remember who God is. God is a sovereign God. When you say God is a sovereign God, meaning He is always in control over everything. Bisan ang believer, bisan ang mga failures naton, bisan ano nga situation, He Lord always niya in control. Kaya we have Romans 8:28. All things work together for the good of those who love God and are called according to His purposes for them. Do you understand? Do you understand?
So amazing grabe Lord. So the Babylonians, they thought that Lord defeated na because they were able to conquer the powerful nation of Israel. But you know what? When God cannot rule, He overrule. Ginka-conquer talaga niya bisan Kaya, so ganito Lord ka-powerful. Now, in Daniel chapter 1, we see the account of the first conquest in Jerusalem which occurred in 605 BC, before Christ. And the small part of the Jews were exiled to Babylon. And during that time, nagkamiyada in order King Nebuchadnezzar to select best from the young men of Judah. So nasa rin verse 4. Select only strong, healthy, and good-looking young men. And make sure they are well-versed in every branch of learning and are gifted with knowledge and good judgment and are suited to serve in the royal palace. So ano ang qualifications? Ano ang qualifications? Kailangan handsome, strong, healthy. Mga healthy ba natin mga boys nga di? Healthy ba? Good-looking young men. Well-versed in every branch of learning. Mga baltok. May qualified ba? Anato na kay mga tall, dark, and never mind. Tall, dark, and kind. So may magkwa-qualify kaya. What if kung may padara nga di King Nebuchadnezzar? Okay, pakatoda kang may SIPCA, kailangan kuhin magsiserve ha royal palace. So kailangan bilingo na SIPCA and strong. May mga strong ba nga di? Hilimwell kay mga calisthenics boys. Strong, healthy. Qualified. Good-looking young men. Mga baltok. Diri mga loading. So grabe, hino kaya magwa-qualified? May magwa-qualified kaya kung may papakuha nga ni King Nebuchadnezzar? Okay, kung may magwa-qualified, amin yan training nga mangyayari ha iyo. So there will be a training for 3 years. Train these young men in the language and literature of Babylon. Ibig sabihin, babaguhon ang iyong language. Mag-aaram ka mo, hinbago kayakan. Diri naan, waray-waray. Ngayon, mga bago na nga literature. This is Nebuchadnezzar's plan bugto. You know what? Ini nga policy nga yaginhimo. This is to train the best people in the nation they conquered because para iniya advantage. One day gagamito niya ini nga mga best nga mga young men to serve in the royal palace. May daya self-interest, bagayan opportunistic. He is looking forward nga maka-benefit pa hini nga mga young men nga ira igtre-train. But before that, before ka mag-serve ha royal palace, may 3 years of training. Bagalan Bible School 3 years of training. So siya ito niya. Actually, it's an honor. It's an honor nga i-train ka ha King's Palace pagod. Iti mo yan. Ado ka ha Malacanang for 3 years. There's nothing wrong with that. But there is a problem bugto. May problem hini kay For these young men would have to adapt themselves to the ways and thinking of the Babylons. So, yun, dako yung privilege kay adto ka palace. Kaya lang ang challenge kasi you will be trained to adapt the ways. Kung anon ira, the way hirang adto nira mga culture, nira mga tradition, nira mga paniniwala, i-adapt mo ito, pati ang way of thinking nira. Diba? So, i-influence ito ha imo. So, it was very clear that the purpose of this training was to transform Jews to Babylons. And diri lang tubog to. Diri ka lang mahingad to new land, diri ka lang mag-aaram new language, diri ka lang makakita mga bago nga mga tao, diri ka lang mag-aaram new ideas. But, ang pinakamatindi ni is, i-change ang imo identity, nga nan imo pagkilalahan Ginoo. Asyan pinaka malala nga ira hihimo na imo. And if you will read Book of Daniel up to chapter 3, you will find it out bugto ang pinaka-final nga gusto nila makitaan ha mga Jews is to bow down
han idol nga gin-set up ni King Nebuchadnezzar. Ma-bow down talaga, ma-worship talaga ra nga ito nga idol. Now, this is very challenging for Daniel because on one side, the powerful empire nga ginpo-force hira nga mag-conform sa ways sa Babylonian. On the other side, may dalahi at tulong nga sangkay. So dadadon ka nga to ha Korea. Kau man may dakala tulong nga sangkay. Tapos i-train ka nga to nga nag-iibanan imo language, ibanan imo si simbahon. Nagkakaluya nga di nga adi lahat church. Adala nauli lang adto ha kuan. Ha Katarman, may taga Katarman din he. May taga Katarman. Nauli lang adto Paranas, mga duha ka semana. Ano nanluya na. Ano pa dala dadun ka nga to Babylon. Corey, this is really challenging for Daniel. Now, do we have the same situation with Daniel? Nakikitan ba niyo nga may dakita the same situation? Nakikitan ba naton? Yes, we are in the same situation. Daniel lived in a place where temptations are all around. The educational system was brainwashing people to believe in lies instead of truth. We are in the same situation, bugto. The world, the ways of the world, the cultures of the world, the traditions of the world, the way of thinking of the world is not the same hangin tutok do ni Lord haaton. There is temptation around us. That's why it is so hard to live every day nga waray kabalon nga word of God kasi bisan ka din kumadto diri ang temptation ang mapaharayo ha imo. Susunod-sunuran ka talaga. Kaya as Christians, it's very important that every day we need to decide how to live. Pag mata mo pala aga, i-decide na yung mind, paano ba ako yan na magkikinabuhi? Ano ang mga possible, nga mga challenges ang pwede ko yan na ma-encounter? Damo bugto. Damo ang mga temptation nga aton may experience. Kalibutan, damo ang tao nga papakyanan mo kung natuo dira. Yes, they believe that God exists, but they don't worship Him. Gina-acknowledge nila Lord, but they don't worship Him. That's why it's okay for them not to go to church, not to obey God as long as they acknowledge God. And if mag-agree ka ito nga ira way of thinking, yun na, di mo na namalayan. Okay man lang ngayon. Kaya very challenging. That's why young people, kailangan good naton, may balon kita nga word of God every day, nagabasa ka talaga kita Bible, nagjo-journal kita, kasi, or else, if diri ang word ni Lord ang nag-i-influence sa aton, ang world ang mag-i-influence sa aton. So, tingnan naton, how many hours nga nag-scroll kita Facebook and how many minutes kita nagbabasa ang Bible. Kung ano ang pinakadako nga oras natin gintatagad, ito ang mas nagre-retain ha aton mind and ha aton heart. Diba? Kaya it's very important I encourage each and every one of us today. Kasi makuri na ma-recognize niya na ang ungod nga Kristiyano, nga ang Kristiyano nga namumuhay lagi hapon na kalibutan. So kung nagkitikang kapalahan imo kinabuhi nga dakan Lord, hinay-hinay mo maintindihan nga you are called to stand for the Lord, not for the world. Amen ba? Naintindihan po ba naton? Now, I want you to understand this question. Amin magaguide ha aton. As believers, how can we resist the pressure that squeezed us into conforming with the world? May pressure kasi aton. How can we resist that pressure? And how are we expected to respond kapag may mga troubles kay tagin aagihan? How are we expected to respond in such a way nga mag-glorify He Lord, nga ma-honor He Lord? Amen? So, alakon pa kaya yan na, do you want nga makitaan He Lord ha imo kinabuhi? Do you want to stand for God? Pero diri madali, di ba? Kaya kikitaon naton kung ano ang ginhimo ni Daniel. First is, amoy niya ginhimo. Nga na maghapon nila natin hihimuon. First is, be determined to stand for God. Basahon daw natin nga tanan, be determined to stand for God. When you say the word be determined, and determined nga word, it means resolve. Be resolved.
Be decided. Di ba, nayakang kaya song, I have decided. Kailangan, hain mo mismo kasing-kasing, you have the decision. I have decided. Okay, basahin natin verse 8. But Daniel was determined not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. Daniel was resolved not to defile himself. Daniel was decided not to defile himself. You may ask, kaya ano an issue about food? Kun food lahiya. Okay? Ano an issue an food and wine? Kun amula an problema. Now, learning new language and even new names is not a problem, ano? Kung gitagan nilang bago nga names, wala ito problema. But, the problem here is di rila kasi nagintagan ng new names and new language. But they were taught to practice things that is against the law of Moses. Ano man ito yung mga butang? There are two things nga may observe natin nga ding, nga gini-incest ha ira subon. First is religious practices. Ang gintutdo ni Lord ha Israelites nga pagsimba is dirian siya ang pagsimba nga gintutuddan Babylons. And ang gods and Babylons nga ang God of Israel is diri parihas. Di ba nakabati na kamnat sila nga, diri man kailangan naton magbalhin-balhin hin religion kasi usala ang God nga ginsisimbahin nga mga group of people and the God that you serve. Do you agree with that? Do you agree that we are serving the same God? No. If usala, Lord, kita ha, if we only serve one God, dapat usala ang teaching ni Lord. How kang mahining nga religion, iba ang teaching niya? Waray na daw, Lord, integrity. We are not serving the same God. Kung iba ang ira source, iba na ginagamit, iba ang ira way of living, therefore, we are not really serving the same God. So we don't agree, hiton nga thinking, tanggalay tayo man, kasi for a long time, gin-accept ta iton hiya nga idea that we are serving the same God. Do you agree? Do you understand? Okay? So duha nga butang, ang pinagkaiba or ang gini-incest han mga Babylonians nga mahibaruan ni Daniel and his friends, and that is the religious practices and eating the food that was served to them. Ano ba ang problema? How come they refused to eat the food that was served to them? If they are living in the king's palace, surely bugto, best ito ang food nga iksi-serve ira. Tama ba? Kay king ito ya, ang king kasi before, o sa ito hira magkakaon, may dito hira nagtitaste han food, nagiinom han wine before hira. So, surely talaga, best itong an food nga iragin, sister ba ira. Nga diri lalo tinira nag-iinarti. Nga, ay kaya, anahong kasi nakasanayan nga adobo, diri na ito nan siya kaluto na Babylon, so diri na ako makaon, nito nga adobo. Kaya akong gusto laan ka nanay. Hindi niya lagi pinamiling ka, iya nanay ka adobo. Di may dahiton, diri kita makaon niya kaluto yung nga gulay, kay ang kan ati kaluto yung gulay marasa hakuan na hagawas iba nga gawas ibaan kaluto di may dakita iton di rin na naging inarti bugto. They have valid reasons why they refuse to eat the food that was served to them by the Babylons. Ano man ito niya? So let me share it to you. Una, they will only eat the animals that is approved by the Lord. Bukto, if you will read the book of Leviticus, diri tanan nga animals approved by God para kaunon. So, sa ito yung reason. Ikaduha, dapat tama ang pag-prepare. Tama, no? Dapat tama ang process ang pag-prepare. Ito nga, pagkaon. Kaya Israel kasi, dapat gindridrain and blood. Diri talaga it is prohibited to eat the blood. Minsan nga dayan na, that's why we Christians, we don't eat dugo kasi ada ang life ito nila. It is really prohibited by the Lord nga kumaon kitahan dugo. So ikaduha ito niya. Kailangan ang kakaunon lang nira nga animals and approved by God. Ikaduha, dapat sakto ang pag-prepare ito nga pagkaon. So may tama nga niya process. Magmali ka la usa. Oh, ikis na. Diri an katadong, aniya sizes, o maray na. Mahigpit liwat, no? Ikaduha, ay katulo po bugto.
Tungod gini rin maaraman tama nga process, nga approve kan Lord, they were afraid nga maging ceremonially unclean hira. And lastly, before nira kasi kakaon ng mga food nga iragin kakaon, gino-offer ana ito ha idols. Okay. Asya iton hiya. Nga kita, diri kita na mamatron. Kaya iton nga mga pagkaon, ginhahalad ana ito dito ha mga idols. Nauna ana yan mga idols. Back up ito yahan word of God. Okay, naintindihan naman niyo? Hala ka kay may listahan pa daw ko yanahan patron niya lang kami. Send ko na lang niya na SFCA. Actually, nasa nga New Testament, kung ito nga pagkaon na gindarahain mo, di ka maaram kung ginhalad ba ito. Ayun na lang pagpakiana. Kasi magkakameda ka lang guilt. Di ba, Corinthians? So, ayun na lang pagpakiana. Pero ikaw, magamaaram ka na nahamot. Okay. Basta kaon na lang. Okay, basahan yun, Corinthians. Okay? So, you know what? According to Warren Wiersbe, usa nga famous nga commentarist, there were only two kinds of Christians. Ano man ito hiya? May mga Christians nga, mga conformers and transformers. Mga transformers. Ay nato. Aray. Conformers anay and transformers. Aray pa kita, harayo pa kita. Ayan. Conformers or transformers. So, hino kaya didian mga conformers. Waray ito nga di SFCA. Grabe. Grabe ni SFCA. And, hino kaya mga transformers. Ngayon, ano ba ang mga conformers? According to commentaries, Warren Wiersbe, conformers are people whose lives are controlled by the pressure of the world. Mga tao nga, pag siring nga, uy, sige na, pag uyab na, kahit idan. Na-pressure so, himo niya dahan. Sige na, pagsulot kita so ganini, di ba? Ang mga dress nga so ganini, sulot na ito naton. Oo, so dito. Uy, palit na kita hini, bisan ikaw wala ka na kwarta. Kasi syempre, ikaw na lang nasa lima ka mo, ikaw na lang wala so ganito ang gamit. Palit na liwat. So, conformers, madali madara. While and transformers, sinong gusto maging transformers? Amen, dapat maging transformers kita, no? So, transformers are people whose lives are controlled by the power from within. Transformers are people whose lives are controlled by the Holy Spirit. Hain kaya kita hiton. Ate, may decision na ako yan na. Kung hain ako din na. Kung di-decide na ako yan na gabi. Amen ba? Amen? So, as to Daniel and his friends, di nila nabilong, conformers or transformers? Mga transformers hira. So kita Christians, waray kita dapat choice maging transformers kita. Diri kita ma-conform. Diri kita ma-conform. So as to Daniel and his friends, they choose to be transformers. They did not let the Babylonian influence them. Instead, they are the ones who influenced the rulers of Babylon. As yun amazing bugto, if you are determined to stand for God, gagamiton ito ni Lord na imo pag-stand para maka-influence ka pa iba. Diba? Nasa yun nga niya, Book of Isaiah, if you, at the beginning pala, imo walk ka, Lord, diri ka na nga ni mag-stand, maukurean ka talaga the rest ng imo journey. Kaya tikang pala yan na, pag-stand na, gini-encourage ko ikaw, pag-stand na ikaw nga dakan, Lord. Na 5 months ka pala, 1 year ka pala, 5 years ka na, yan na nga gami pag-decide, Lord, mag-stand na ako para hain mo. Kasi ginagamit ka ni Lord. Ang ginagamit ni Lord yan na mag-influence sa kalibutan ang mga young people nga nag-stand para iyangan. Ikaw iton. Yak ni daw mo sabit, ikaw it gusto gamiton ni Lord. Yes, ikaw ang gusto gamiton ni Lord. Okay, balik na nga di. Tama na. Yan na kita, padayon. You know what? Daniel could use excuses para kumaon niya. Pwede sumiri nga, Lord, anong problema? Pagkaon man lang ito, you know my heart. Diba sa ito, Lord, matry ka na ako pagkadto, yung sa takon heart, haimo. Familiar? It sounds familiar. Lord, yun naman lang niya, pero mabalik man liwat ako.
Or pwede man sa maring Daniel, Lord, tuyo ka man lagin alaw mo nga makonquer ang Joda, tapos gana, adi na kami na, kung di na ako kumaon, mamatay ako. So pwede sa maring ito Daniel, damo niya pwede nga excuses. Pwede natin sa maring, Lord, if diri ako mag-fit in haira, how can I influence them? Lord, kung diri ako umupod haira, paano man ako haira makakawin? So dapat mag-upod-upod ako, bisan din nira kumadto, bisan ako tira ginihimo, kung ako tira kaunon. Do you agree? Oh, no. Pwede ba? Pero, I think, ginagamit ito natin ng mga excuses. Basta, Lord, maanakon kasing-kasing haimo. Dati. Paano mangyayari nga, di mo kasing-kasing ka, Lord, nga waray ka nga ni Didi. Adto, kani mo kasing-kasing, mapay kung bilin mo nga di. Hey, Lord, bilin ko lahat ni Didi. Malakat na ako. Dara mo, di ba? Kung nakain ka, dara mo imo heart. Di ba? Paano, how come, nga mayakan ka, Lord, bisan ako adit akon heart aadto. Hala, mapay kay buhi ka pa. So, di rito yung nga excuses. Di ba? Di rito yung acceptable nga excuses. So, for Daniel, pwede niya gamiton nga excuses. Actually, yun na atong generation, damon pwede na itong excuses. Bisan ako, mag-excuse ako kan Lord. Lord, ayolaan niya ako mag-preach ka, na damon naktrabahoon. Adamo naman lang niya mga kakaistoryahon. Lord, gano'n ni para sa, di rin nala ko ini mag-uol na. Damo man natin pwede nga excuses. Kaya kailangan maging determined kita. Kailangan mag-decide kita nga mag-stand tala kita nga dakan, Lord. Kaya gin-o-honor ni Lord ang nag-stand na iya. The next question na kailangan natin, kaya nga may mga Kristiyano nga nakakag-stand? Kaya nga may mga Kristiyano nga di rin nakakag-stand? Do you want to know? Okay, kansala ako mag-instrument. Do you want to know paano kita makakag-stand kan, Lord? Ang may pa ba nga diri pa nakaka-stand? Sige na, amin na, God. Aminin. So, parahan nakukurian pa pag-stand para sa akon. I-share ko iniha iyo para paprihas kita nga tanan mag-learn pag-stand. So, din kaya kuhaan ni Daniel ang courage nga mag-stand hiya, para kan Lord. Kasi kung igpipicture, igpifeel mo imo ang situation ni Daniel, haaton niya na, makuri pag-stand. Imagine you are not living in your own homeland. And doing that, pwede lugod, maging risky ang ira life. Kaya di ba, magdi-disobey hira, han law, han Babylon, han order, han king. Pero kaya my God siya magyakan nga, no, I will not eat that food. You know what, kaya the very reason, kaya may determination, Daniel and his friends nga mag-stand for God is may dahira word ni Lord, haira kasing-kasing. Can you say the word? Word of God. Yan, kailangan natin word of God. Kasi ang Old Testament pala, may mga commands na Lord nga dirira pwede kumaonan bisan ano lang ang pagkaon. Only those who are allowed by the Lord. So Daniel, gintigam nan talagat niya. May din na mga command Lord nga dirira dapat mag-intermarry or mag-conform han mga nation outside an Israel. And Paul reiterated iton. Gin-remind ni Apostle Paul ang taga-Rome ngan aniya letter ngadto kan Titus, Romans 12:2. Ano ito iya? Nga Romans 12:2. Mataw naton. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ano ang command? Do not. Do not conform. Ibig sabihin, don't be like them. Do not let the world influence you. Do not conform to the pattern of this world. And ways han world. Kaya and ways han world is opposite han ways ni Lord. Kaya dapat diri kita ma-conform, diri kita ma-influence, diri kita masubad. Yan na, grabe yan na mag-influence at social media. Grabe yan na mag-influence ang mga celebrity nga, kung bagahiran na yung mga wisdom, mga dati hira mag-share. Pero bugto, diri mo ma-identify nga ang ginina kanito nga particular nga tao, diri na ngayon niya kan Lord. Kung diri kita nagabasahan, word.
Kasi mamamanga ka kadadati nila magina ka nila, grabe ya, about relationship, about life, about damo ni maaram. Pero kung diri kita nagbabasahan word ni Lord, diri kita makaka-identify nga iya ginyinakan. Kasi not all good ideas nga aton babatian are really good in the eyes of God. Not all good ideas nga aton nabatian are acceptable in the eyes of God. That is why it is very important that we believers should read the word of the Lord. Amo dapat ang may final say. That's why the first thing, ay di pa, Titus chapter 2 verse 12. And we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this evil world. Ano ang description ng world? Evil. Evil na ang kalibutan bugto. With wisdom, righteousness, and devotion to God. If we don't have this, it is impossible to live a godly life. Kasi ang description ng kalibutan, evil na hiya. Makikita niyo yan na, damo na ako nakaka-sharing kakaiba yan ng kabataan. Kabataan yan na entitled. Hanuna nga mga panahon, pag maglalakat ka, mag-good morning, marespeto. Simple gestures like that, but it means a lot. Yan na, oray na. Kamu nga mga young people, yan na, kung may mga high school nga di, college, himuwa ito niyo otro. I-greet niyo yung teacher, paligid, pagrespeto. Kasi nawara na yun, you know what, Book of Timothy, ganyakan talaga yan nga in the last days, mas ma-increase ang wickedness. The love of many will grow cold. Mas ma-increase ang love and pleasure, love of sexual immorality. So again, remember, the description of the world today is evil. We need what? Wisdom, righteousness, and devotion to God. It is clear po ba? Clear hiya. Kaya bugto, the first thing that we need to settle here is, if we want to have determination or courage nga mag-stand for the Lord, hini nga evil generation, we need to take God's word as our final authority. Again, take God's word as your final authority. Kaya no, baro ka bugto, kapag may problema ka, damot mag-a-advise imo. Damot talaga. Iba, mga dati talaga hira maggamitan, mga words, mga flowery words, damo ang pwede mag-advise sa aton. Damo. But you know what, last year when I was really struggling, may mga tao nga nag-advise sa aton. Pero gin-resolve ko akong self nga, the only advices that I will listen is ang mga advices han godly people. I will not listen han advices han mga unbelieving people. Kaya ano ang principle nga na-back up han ira advice? Yes, may ada. We can't deny that. May ada. Pero only limited lahan kalibutan nun nga mga thinking. Pero an advices han mga godly people, back up ito yan word of God. Tama ba? So kailangan i-take natin ang word ni Lord as the final authority. Han aton kinabuhi. You know what, bugto? It is so hard to obey the Lord and do His will if diri na enthroned He Lord ha aton heart. Kasi na aton kinabuhi may dito yung kingdom nga ada. Kung hino ang nakaset hitong dinahan throne, may itot na susunod. So if God is not the king, han aton kasing-kasing, han aton life, kung diri hiyaan may final authority ha aton ang iya word, makukurian kita. Pero kapag nagsettle ka na daan na imo self nga, bisan gaano kadamot ako mabatian, mga words, advices of my friends, of my classmates, of my workmates, if ginsettle mo imo heart that I will only listen and obey the word of God because He has the final authority ha akon life, hiyaan may final say ha akon, asya kalay tumakagstand. So young generation, I am talking to you. Kasi if we will not stand yan na, who will save the next generation? So aton kasing-kasing pala, kailangan naton Lord ang nakalingkod han trono han aton kasing-kasing. Diri kita, diri iba nga tao. Kailangan niya na-establish ang iya throne na aton kasing-kasing.
Kung hi Lord na ang nakalingkod din kasing-kasing naton, di na lahi makakakontrol ha aton mind, makakakontrol na aton will, makakakontrol na aton heart. Pero kung diri pa nga ni Lord, makukurian ni Lord pag-control ha aton. Pero pagto, kung hi Lord na talaga iton, kaya naton mag-stand because we are called to stand. As believers, we are called to stand, not to conform. Bugto, kung bago ka pala, we are called, we are saved to live a separated life. Separated life. Diri na sugadhan, mga kalibutan nun. So, let's settle this ano. Kaya ano mayakan natin nga hi Lord dapat ang may final say. Let's say, may nagsugo ha imo nga imo sangkay. And then, may nagsugulot ha imo nga imo teacher. Hino an may mas authority? Ang teacher. Di ba pag sangkay talaga ni, mga close mo na nga ni nga sangkay, dana yung, ayun, di rin ako masugot imo, wala natin ginauyan-uyanan nila natin, itinawa na lang kita. Pero pag may high authority na nga ni over us, like aton teacher, aton na nga ni mama, masugot kita. What if kung ni mayor ang sumugo ha imo? Di ba? Ay, mayor ko dito ya, susundun ko ito. What if kung ang president na may susugo ha imo, President Bongbong Marcos? May da na ko na imo, may letter nga umabot. Charis, you are you are expected to show up in the Malacanang Palace. So wala kita diri-diri ba bahala na mangyari makadto kagod kay President Bongbong na itan hiyan. How much more bugto kun an King of Kings and Lord of Lords na ito. Di ba? So kitala, Nebuchadnezzar was the king of Babylon. Pero waray hiya ig-obey ni Daniel and his friends. Kaya ano, mas higher an authority ni Lord. He's the Lord of Lords and the King of Kings. So, King Nebuchadnezzar, aniya kingdom, dinala. Ito nga, particular place ang kalibutan. Pero, God, mas grabe an iya territory. So yun na bugto, igsatilato na aton heart, nga hi Lord la talaga ang may final sa iya akon. Iyala word. And you know what an advantage ini? Kapag maaram kita nga hi Lord la ang may final sa iya aton life. Diri kat na mga bothered maginyakan na aton. Mga negative may iton hiya, mga maglain man, mga advices nga ano. Diri kita mababother. Kaya ano, maaram kita nga anyakan ni Lord, i-bless ka. Makakahumang ka pag-eskwela. Mag-grow ka. Amo ito, waray hi Lord ginyayakan nga negative ha imo tigam ni waray negative nga igyayakan hi Lord ha imo. Mabatian mo nga ni ito nga mga negative diri ta tikang kan Lord. It can Lord igayakan la imo encouragement, mga positive iton nga tanan. God will never speak negative things about you. Do you understand? So, kailangan hi Lord laan may final authority or final say ha aton kinabuhi. Ikaduha, the second thing nga naging source and courage ni Daniel para mag-stand here for God is may dia personal nga relationship nga dakan Lord. Imagine bugto, they were living in Babylon, away from their parents, away from their homeland, away from their leaders. Di ba? And remember, at this moment, an era life, according to mga commentaries, mga 15 years old pala, mga teenagers pala. So ito nga mga young age, dependent din ang advices ang mga old ones. So imagine this time, kailangan nila advice ang ira mga leaders, ministry leaders, pero waray. Pero kaya ano, they were able to stand for the Lord. They were able to do what is right. It's because they have a personal or active relationship with the Lord. Kasi pag an imo relationship kan Lord active, you will feel His presence. You will feel His conviction, His leading. Imagine, diri maaram hi Daniel that God was cooperating with them. Verse 9, di ba? Basahan natin na verse 9. Nayakan nga di. Now, God had given the chief of staff both respect and affection for Daniel. Malay mo, nag-stand ka. God had given your boss the respect and affection for you. Kaya an imo situation nag-work in your favor because nag-stand ka. Diba? It was God.
Daniel, without knowing ano ang ginihimo ni Lord, nagwo-work hi Lord bisan ha mga unbelieving people. Nagstand lang niya. Diba? Amazing ano bugto. Grabe, Lord. When you choose to stand for God, He will always work in your favor. Kaya kung hain kami niya nga workplace, or hain kami niya nga school, be determined to stand for God. Di ka maalam gagamiton ni Lord ito nga may position para i-bless ka, para i-promote ka, para gamiton ka pa, para maka-influence ka pa. You only need to stand for God. Diba? Kailangan la talaga natin mag-stand para nga dakan Lord. I remember this verse when I read this passage. Proverbs chapter 16 verse 7. New King James Version. When a man's ways pleases the Lord, He makes even his enemies to be at peace with him. Kapag nakakalipay ngayon kita kan Lord, bugto, even an aton enemy, naging sangkay naton. Diba? Susuga dito hi Lord mag-work ha aton mga kinabuhi. Now, if we want to stand for the Lord, we want to be determined to stand for God, ano naton kailangan? We need to take God's word to have the final authority aton kinabuhi. Diri an word ni mo uyab. Ikaw sumilingan ni mo uyab nga ayo lang ni pagsimba or kat sumimba. Ta. Sumilingan ni mo uyab nga ay laan na pag sinel group war kat cell group. Ta kay imnanay. Imo nanay versus imo si leader. Tara church kita. Ano panlabaanay. Waray na makag-church ka ng laba. Mas may authority ay nanay kaysa kan Lord. Di ba? So yan na. Huna-huna, hinudalot akong susundon. Hinudalot may final authority yan na haakon kinabuhi. You know what? To stand for God, sometimes we choose to obey God and not the demands of the world. Sometimes it means we need to disobey the law of man just to obey God. Remember niyo ang time ni Peter? Hagin na persecute hera. Ngayon sumiring ni Peter, we would rather obey God than man. And you know what? Kapag nag-stand ka kan Lord, pag nag-obey ka kan Lord, pwede may persecution. Kasi against nga di kita kalibutan. Choosing to stand for God sometimes it means you choose to attend your cell group. Dirihan pangarigo, dirihan party-party. I remember ka nag-istorya kami ni Niego last week. And days. Kaya ito nga Sunday, may pangarigo nira. Pero kayo naging pili niya sumimba. Kaysa pangarigo. Wow! Di ba nag-stand hiya? Sometimes it means mag-close ka niyo business pag Sunday kasi gusto mo ano yung mga workers pati ikaw magsisimba ka. Whole day. Kaya may cell group ka pa, may meeting ka pa. It's standing for God, bugto. Asya ito pag-stand kan Lord. Standing for God, sometimes it means you choose a decent clothing kaysa trending. Yan na, makaradlo pagpalit bado. Hatubangan, pag informal, pag talikod, waray ngayon, ano kung ba naman yan, no? Kung kulang pamiling, pinantanggalan naman ito mo. Kadamo na kulang. Mga babae, di ba? Kairo man natin, ano? Kuri naman ngitan mga bado yan. Mga dress, mga ano-ano nga da. Tagtub na lang, didi, kain taon man, tat mga buyay. Di ba? We choose what is decent rather than what is trending. That is standing for God. Di ba? Makuri kasi ang mga bahay na sanay nga, mag-short, sintub-tub nga di. Akala mo short, baga na lang ngayon belt. Uy, naka-belt ka naman la. Dili short, ini baga belt naman la. Di ba? Mga bado, ala, Diyos ko, kakukuri nila pamiling. Pero kita nga mga Kristiyano, kaya naton. Anungod nga mahusay, diri nakikita bado, kung diri aday kasing-kasing. Amen? Palakpakan na tatata mga girls. Oh. Damo it maghusay. Adidi nga side. Waray may ito na di naman mga siksi rabado, pero ka maghusay, di diliwat. Oh. Para di ka mo umuba. Naintindihan po ba naton? Ano? Di naton kailangan magpakita gilas sa mga tao. Pakitang gilas ka tao, pero kan Lord, di ka man approve. Ta. Waray lagi hapon. Sumapay pait simple lahat mga pamano, basta approve nga na kan Lord.
So, ibig sabihin, diritanan nga baligya yan na ha, Novotel, ha Shopee, ha Lazada, approve kan Lord. Pag-pray na, Lord, magsha-shopping kasi ako yan na. Ano nga mga bado? Unpleasing ha imo. Diba? Grabe talaga. So, nayakan nga niya ako yun na, grabe na yan na kalibutan. May dad one time ko, madi ako may salo kayo, may bago yan ang mga open nagbaligabado. Kami ni Chuck, kaupay ya, Fran. Pagkita ko nga dito, mahawan man ang luyosin. Kalain man hini, magamahangin man na dahin eh. Kalain. Diri maupay. So that is how to stand for God. We are not after han approval han man. We are after the approval of God. That is how to stand for God. Do you understand? So, paano kita mag-stand kan Lord? Kailangan an iya word ha aton life and kailangan may da kita active. Can you say the word active? Okay. An inactive an relationship kan Lord, yan na ig-active na. Niyan, mag-journal ka na. Mag-pray ka na, di ba? Ka-activate naton an naton relationship. Yan na, imo SIM card, pag di mo i-register, diri ka na matatawagan. Kailangan mag-alaga ka ng sarapati. Kung di mo nga nag-active team relationship nga na kan Lord, waray na, di rin ka makakatawag adto sa langit. Okay, next. Padayon kita? Padayon. So una, be determined to stand for God. Habang magkitika makurit aton mga points. Adina, next. Next is, discipline yourself to do what is right. Can you say the word discipline? Masayon makuri. Oh, very good. Balakbakan na. Masahon natin, ha? Verses 12 to 13. Kaya kanya di. So imagine, Daniel mismo ang nagyakan. Waray magsabi nga, disiplinahan nila kami. Yan nag-volunteer. Please test us for 10 days on a diet of vegetables and water. At the end of the 10 days, see how we look compared to the other young men who are eating the king's food. Then make your decision in the light of what you see. Now, have you ever heard someone na nayakan, I want to lose weight. Di ba familiar ito niya? Pero after 1 month, imbis nga mag-lose weight, nag-gain han weight. Signal mo sapit, diri to ako, diri. Madaliwat kada New Year, gusto ko magbalik alindog. Gusto ko bumalik ang akong shape. After 2 months, nawarayan na lugod shape. Mga scam. Mga scam. Adi pa, mga familiar niya. Mga faith goals, pagbago nga tuig New Year. Gusto ko yan na maging intimate kan Lord yan nga year. Pag abot December, naging intimate an iya crush. Ano ang common na ira? Ano ang common? Ano niyo nakikitaan na ira? Ito nga mga goal. Ang common na ira is they want to change. They want growth. Which is good naman, di ba? Waray man malay ni tiya. Gusto mo balik alindo, gusto mo gumasa. There's nothing wrong with that. Gusto mo maging intimate kan Lord, mas maupay. Gusto mo mag-disciples, mag-win souls. Waray tumalain. Gusto mo, waray tumalain. Pero ano ang problema, Ira? Waray, discipline. Kaya kardamot aton pangarap nga mga goal nga naging pangarap nala talaga ya. Waray na katuloy. Hanggang pangarap na lang. Pero Charis, abot kamay. Ang pangarap. Abot kamay ang pangarap ni Cha. Dakop ba ni Cha? Na, pakiyan na ako yotro. Gusto mo ba makikita ka nga pagbabago ha imo self? Are you sure? Gusto mo ba may growth ka nga makita na imo self, ha imo life? Pero ano nga diri man nangyayari? Di ba last year pa ito nimo? Kaya ano waray lagap nangyari? Kaya ano ang kulang? That is discipline. You know what? Any change you wish to see in yourself or in your life requires both determination and discipline. Kailangan duha ito niya.
May determination ka nga, may discipline. May determination ka nga, pero di mo disiplinahon. Waray, hindi abot kamay ang pangarap. Kailangan may discipline. Kasi ang change ngayon mo ginihimo, di gusto makitaan. Ang change ngayon mo gusto makitaan, di rito yung mangyayari ganyinakan mula. Kailangan may action. Hindi rila action, but consistent nga action. Di ba? I-try daw panguyab ka usala, tapos mag-expect ka na saguton ka. Pwede ba iton? Pwede. Pwede ko, no? Kay, syempre, in love galat daniya. O sige, hinulat nga ni Kai mo. Maliwan. Waray na standards. Alitaw. Ayun natin, ibaba natin koan. Standards. Mga girls, oy, kung magpauyab one day la, dapat 1 year. Ano? Dapat may disciples. At doon, ako, istorya lang na kita. Way back 2012, nasa yun ako. Ngayon may damang kuno na akong uyabad to. Nasa ako yara. Ano akong standard, 12 disciples nga 1 year nga journal. Ala, kay, syempre na ako Koreanira. Hindi ako maaram na labuan ngayon ni Pastor ngayon. More than 12 disciples. Kaya never lower your standard. Masaling ka, Lord, kay, bagan ako na lang nag-uusaan nga single. No. Diri ka nag-uusaan nga single. It doesn't mean nga ikaw na lang nag-uusaan nga single or ikaw na lang may edad nga suga dito dahil imo sangkay nga maglo-lower ka na ni mo standard. No. Di ba? O, tama na. Basta ka mo good man mga uyab-uyab nga ni. Balik ka na kita, di para kita mahuman. Or else, may part 2 kita. Okay, balik kita. Ano? Ani ka duha? Discipline to do what is right. Because we want to see change. Maya ka nga pangan, Lord, we want to see the world change. We want to see Katbalogan change. We want to win Katbalogan. We want to win our classmates. We want to change them. Pero nasa inyo, ikaw nagbabago. Bago no pa tayong classmates. Diba? If you want to change the world, start changing yourself. Ngayon, ang change nga mo gindi-desire, dapat may disiplina. You need to keep doing what is right. Then do what is right. Do what is right every other time nga. Mag-decide ka, do what is right. Do what is right. Kasi through that, may change ka nga makikitaan. However, as we grow up, we tend to avoid to face discipline. Haton man boss, haton man teacher, haton man sa leader, or maybe kan God. Kay para aton pag sumiringali, oy, patawag ka ni mo sa leader kay may igdiday ka. May punishment. Ang aton notion ng discipline is punishment. But ang real definition po ang discipline, according po hining Dictionary of Bible Themes, discipline, it is a loving and corrective training that leads to growth and maturity. Hinon guston growth. Hinon guston maturity. Kailangan may. So ano ang discipline? Loving. Pag nagdidisiplina, adaan love, ngan adaan correction. Kasi paano ka mag-change kung ipadawin mo laan mali? Waray to change. Diba? Kaya kung gusto natin growth and maturity, kailangan may disiplina. There must be discipline nga himuon. It is the key that we can experience the next level of our lives that God wants for us. You know what? We Christians, dapat habang nagitihakan Lord, nagle-level up kita. Kasi doon at pwede mangyari aton, paubos kita, maging stagnant kita, or ma-level up kita. Dapat kita may dakita goal aton spiritual journey. First year mo ang Kristiyano, imo goal, makilala mo hi Lord. Second year mo as Kristiyano, imo next goal, ma-disciple ka. Next year mo ang Kristiyano, imo next goal, ano naman? Ano imo next goal? Mag-cell group na ko no hiya. Next, ano man next goal mo? Dapat may goal kita. Kasi pag waray goal, waray ka desire for change. Kapag waray ka desire for change, you will never ever discipline yourself. So, kailangan may goal. So, ano ang goal din ni Daniel and his friends? Dapat, after 10 days, they will appear better than the others. Amin niya goal nga da. Kaya no importante ang discipline. According po, Proverbs chapter 25, verse 28.
A person without self-control is like a city with broken down walls. So, compare yan o sa nga city nga waray walls. So, kung ang city, waray iya walls, broken ang iya walls, madali la pag-invade, madali la pag-conquer. So, kung waray kita self-discipline, waray kita self-control, madali la kita ma-influence ang world. Madali la kita magsabi nga, yes, sige. Okay, sige, go. Dili kita makakag-say no. Pero kung may self-control kita, may discipline kita, pagtagi mo ulit siya, no, no, no. Soft drinks, no, no, no. Pwede may mapakilala ako ay imog guwapo niya. No, dapat may Ginoo. Pwede ya sexy, talented, mahusay. No, no. Pero kung wala kita self-control, baga kitang city with broken down walls, madali la kita ma-influence, madali la kita madara. You know what? Your no is very powerful. Very powerful. That is our protection. Sometimes or most of the times, our no is our protection. Though it may sound negative, pero kung nag-apply ito naton, aton way of living di kalibutan, kayang-kaya naton makag-live out para kan Lord. Kaya ba? So, kailangan may self-discipline. Kailangan niyo magtikang na yan, okay? Mga next month, iga-apply at church a 90 days challenge. 90 days challenge, a promotion, journal. Oo. So, yan at tikangin na. Diba? 90 days nga magjo-journal. Imagine bugto, animo ni Daniel to abstain from meat, to abstain han mga food nga bawal para ira. Anila la kaunon, vegetables and water. Ngan maaram kita amot aton weakness pagkaon. Di ba sometimes pag gusto mo gumasa, damo man din atot gusto gumasa, pero hanggang gusto la. Kay pag may da ka na nga ha office, uy may da nga di pangaon, may da nga di mga may spaghetti, may pansit. Ako na ito paborito. An aton discipline nawawara. Kay Lord, buwas na la. Takay kinabuwasan may nag-birthday na liwat. Kay Lorena nag-birthday ka nabuwasan. Ay, may Lorena. May na pansit. Kay Lord, next week na naliwat. Pagka next week, may naliwat kuan. Nag-anniversary. Uy, may nalot lechon. Lord, akong diet, di naman natutuloy. Kasi di rin na kita na, ang pinakamakuri, i-disiplina aton pagkaon. Kaya nga, damo nagkakasakit because of food. Do you agree? Kadaman it sakit niya tungod hanwaray disiplina nga pagkaon. Mostly aton marasa pagkaon na Jollibee, hamakdo, hamang inasal. 'Di ba? Ha Secret Cafe, din pa. Mas makarasa pag kinaon ha park, ha park dito tag gilid-gilid. Oo, 'di ba? Marasa. Kaya ang resulta mga sakit-sakit. So amoy makuri kasi pagkaon, makuri ura-ura. Naya kanya ni Pastor, ang tao la talaga makaya niya i-disiplina niya kalugaringon, ang tao nga may fruit of the Spirit. Kasi ang self-discipline is fruit of the Spirit ito niya. Kaya kitawang kapag diri kita, baray pa nga ni kita bunga, makuri talaga. So if you want to discipline yourself, kailangan mo anay makusog ang connection nga kan Lord. Gusto mo makusog ang connection? Maram ka mo, di pag nag-internet kita, mahiningan connection ka, iihan loading. Ang gusto mo kadtuon nga website, gusto mo kitaon nga website, maiha. Waray na, urit ka na, kay kaiha man ini. Dili nga ni makusog team connection ka, Lord. Yung prayer, di rin naabot. Waray, loading ka talaga, ora-ora, wala ni mo connection. Di ba? Kaya kung gusto mo, makitaan mo ang ginipray mo, makitaan mo ang result, kailangan ma-open ni mo connection kan, Lord. Diri weak, dapat strong connection. Amen? Naintindihan po ba? So, nayakan mo ni Plato. The first and best victory is to conquer self. Ano? The first and best victory is to conquer self. Kasi, ang pinaka-hardest battle natin, di rin man an outside battle, an inner battle. Kaya no, tanan na nga tao, they are telling you're so beautiful, you're good, pero an imo inside, imo, diri, maraot ako, waboy na ako, gote. Malayan, ani mo pagkatan mo self. Kuan la ko, amo la ko hini. Aray, amo la kini, muman la kini.
Kaya if you want to win your battles in life, kailangan i-conquer naton anay hino. Self. Self, katinit imudughan. Iyakan, kailangan ko anay ini makonquer nga akon self. Diba? So, ayaw pagsalani mo si leader, ha? Ayaw pagsalani mo sangkay. Ayaw pagsalani mo mama. Didihan ay pagtikang anay kita aton kalugaringon. So if we want bugto, nga maging successful kita na aton mga goals, if we want to see change, if we want growth, himuain ni naton. Nayakan liyo ti Pastor Gray Groeschel. Ano yakan? Stay disciplined. Successful people do consistently what others do occasionally. Again, successful people do consistently what others do occasionally. So kung gusto natin yung success, kailangan may consistency. For example, gusto mo, imo plano nga, tumambok ka. Pero ani mo kaon once a day la. Oh. Di rin tayo mangyayari. Or kumaon kahin maupay, 2 days la, aga udto pa ni gabi. Second day, kumaon ka aga pa ni udto pa ni gabi. Pero the next day, wari ka na kumaon. Balik ka na liwat, once a day na tayo makaon. Di rin ka matambok. O gusto mo, maging intimate in mo relationship kan Lord. Kailangan may da, consistently. Pero mo journal, 4 times a month la. Okay, sorry na tamaan. Bato-bato sa langit, ang matamaan, magbago. May ada, consistency. Say the word consistency. And that it means discipline. Discipline. Kailangan natin yung discipline. Gusto mo, mag-winning souls ka. Mag-make disciples. Pero pagkadto mo, ano pa ito ang verse an kuan? Nayakan nga ni nga, ambot ano ito nga verse, waray man? Paano ka mag-winning souls nga waray ka naramdaman nga verse? Paano ka mag-mentoring nga waray ka man ginbasa nga Bible? Diba? So kailangan, nagmamatch ang aton pangarap nga ng aton commitment. Kasi kung pangarap la, waray commitment, waray discipline, pangarap la talaga ya. So kailangan, abot kamay ang pangarap. Charis. Dikit maaram, charis, managinistorya ak. Okay, so, may the advantages and discipline. Para ganahan ka mo. Kaya kukurian na ka mo. Yan na pala nga ni, yung mga naong kaya kukurian na. So, tatagan ko amuhin, advantages and discipline. Ano man, gusto niyo? Okay, una, discipline, it prepares you for greater things. Sige, basahin natin ha, Luke 16 verse 10. Okay, adi. If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibility. And you know what? God's principle para i-advance kita aton life, nag-start hiya, may requirement hi Lord para i-advance kita aton life. God wants us to be diligent. God wants us to be faithful. Diri ko na ngalimtan kay Pastor Amoy, kumbaga naiko na lang akong kinabuhi, masay akon. Lin be faithful la kun hain ka kana magudti nga butang. Kasi when you are faithful ito nida, He Lord na't bahala ito mag-promote ha imo. So an promotion, may requirement ito ya. Diri ka na promote nga waray la nangyari. May ada requirements and that is faithfulness. And according here, pag faithful kita little things, gindidisiplina natin kalugaringon na little things pala, nag-aaram kita, nag-uupay kita, we will be faithful with the large ones. Pero pag dishonest kita, little things pala, we will be dishonest sa mga dagko nga butang. Kaya, maram ka mo, Lord, He loves to use the remnant. Diba? Remember niyo ang story ni Gideon. Ginibanan ni Lord ang tao para gamiton ang 300 to conquer ang ira enemy. Ang nakasulod ha, promised land, diritanan nga tao, only ang tribes ni Caleb and ni Joshua. Diba?
Ano ang gingamit ni Lord to make miracles and way of Zarephath? The small amount of flour and oil. Diba? God loves to use small things. Kapag faithful kita dida, ginahatag naton best dida, He Lord nan bahala mag-multiply ito dida. Higad na ito nan bahala. Kasi, He Lord, naghihimo yan miracles, not ha big things, ha small things. Kaya kung may dakaduha nga cell group, tulo nga cell group, usa nga cell group, be faithful to that. Once you are faithful to that, He Lord na ang magdudugang. Sige, i-consolidate ito, i-mentor ito niya. Ayaw ito pagpabayi. Kasi one day, bugto, once you are faithful, good, small things, i-promote ka ni Lord. I-promote ka ni Lord. Next year, magiging 6 na ito. Next year, magiging 8 na. Next year, magiging 12 na. Kunya na, parang silig ka pala. Next year, damo na ni masisiligan. Iba nga promotion. Mas naura-ura. You know what? I don't see the work of the kingdom of God as small thing. Parag sililig ka man la or ano man itong hiya nga imo ginihimo, basta ginihimo mo ito kan Lord, big things ito in the eyes of God. Kaya na favorite ko ito in verse nga Zechariah 4:10. Do not despise the small things because God delights when He see the work began. Kaya kung ginihimo yan na, every week may ako small wins. Ngayon, you know what? Kapag celebrate man imo small wins, it motivates you to keep going. So, nag-goal kaya na, Lord, gusto ko mag-win soul, mag-disciple. Kung may daw sa nag-attend, celebrate. Wow, Lord, thank you. When you pray, ayo lang atan kada pray mo kada gabi, tanan mga problema, tanan mga aroon. Lord, yan nga gabit akon la prayer is thanksgiving hiningatanan. Thank you. Diba? That's how we celebrate life. That's how we show our gratefulness to God. Next is, it prepares you for greater things. The second thing is, it sustains your momentum. Kaya nung damon ko siya, nung nagtikang madasig. Oh, madasig. Kauman, tigda na wara. Doon kinawara ang discipline. I-try la pag-journal kada adlaw. Pag-journal at least 4 times a week. Madasig ka pag-pray. Pero undang ila, ang imo momentum maubos. I-try la, dire ka na mag-attend meeting, dire ka na mag-attend church services, makakaparong ang imo kalayo. Remember niyo ang story na gin-preach ni Jeff about 5 bridesmaid? Kayo na parungan hira, kay nawaray nila ka-sustain ang momentum, waray nila disiplina, waray nila mag-prepare. Kaya kita, kung gusto natin sustain ang aton momentum, kailangan may discipline kita. I-sustain ang imo discipline, imo Bible reading, ang imo pag-journal, imo commitments nga dakan Lord, i-sustain ito hiya. Kasi masussustain lot ang imo momentum. Once undangan mo ito nga tanan, maundang ka na liwat. Ang mga natika, parong na anlaga, sing pangayon ni Pastor Ariel, una ko no, adinit malingkod, tikaya adto na haluyo. Tikawara na. Pero di ako nagawa na ito haluyo. Siyempre, maray na nga di ha, friend. Ato na haluyo. Diba? Kitawin natin ha 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Na, ayun man lang kita ini. Naksayong ko na. 1 Corinthians chapter 9, verse 27. So nasa nga da, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. So take note, gindi-discipline ang body, gindi-train to do what it should. Or otherwise, pag waray discipline, may ada, disqualification. So what will disqualify us is kapag kita na mismo ang mag-refuse nga i-disiplinan aton kalugaringon. You are not disqualified because of your imperfections, because of your weaknesses. Of course, sa workplace, pag may adangan ni promotion, ang ginkikita ito daan mga best. Pero kung waray kita mag-effort, waray ka mag-masters, waray ka mag-proceed and doctorate, ay pag-expect nga may promotion na imo, kay damo na nagpupurso iton. Madi-disqualified talaga kita. Kailangan may training. Gusto mo maging sa leader, kailangan mag-attend sa leaders training.
Gusto mo mag-disciple, kailangan mo matin cell group. Because discipleship is producing who you are. Kung madiri ka nga yung disciple, you cannot disciple others. Kaya gin-encourage ka mo attend your cell group. Ay, pag ginuro absent, yak ni daw tim sapit, attend gad kita cell group. Ay, naro absent. Diba? So, paano yun natin nag-apply ha aton life? O, balik na nga din. Yan naka mo pag-debate. Ito yung cell group. Balik na kita nga din. If you want to finish your studies, ano nga disiplinan imo dapat himuon? Dapat may naka-study habit. Amoy nuwaray ha aton kasi nadiri kita study habit. If you want to start a business, ano nga disiplin nga may daka? Kailangan ibanan mo ang pag-a-add to cart. Mas namon add to cart kaysa kinuhulugan. Iya, savings. If you want to grow spiritually, ano ang kailangan natin ni Mayda? Dapat may spiritual discipline. Nung kareg natin mag-win souls and make disciples, mag-ano kita? Dapat na atin kita mga trainings and mentorings. Dirito ya, magic la. Okay, gusto ko yan na maging disciple na. Tiring! Disciple ka na. May na kita ginihimo. So, ari na kita, last na. Ano ang una? Be determined to stand for God. Discipline yourself to do what is right. And last is choose to please God, not men. Actually, usay ni nga reason nga makuri pag-stand ka ni Lord. Madali kita makakonform. Kasi kapag naukurian kita, nga i-please si Lord rather than men. In verse 9 and 17, we see God's presence working in the midst of their situation without Daniel and his friends knowing how God cooperates with them through the chief of staff. As we have previously read, verse 9. Now in verse 17, mabasa natin nga da. God gave these 4 young men an unusual aptitude for understanding every aspect of literature and wisdom. And God gave Daniel the special ability to interpret the meanings of visions and dreams. Why would God do all this favor? Nga to kan Daniel and iya friends. Kung waray ka-trigger and favor ni Lord. Na-remember ko ang gin-preach ni Pastor Oriel, nga ang favor ni Lord, ang blessing ni Lord, aadan at daan. Kailangan mo lang ito i-trigger. Kailangan mo ito i-pull and trigger para ito nga favor ni Lord, ma-open ito para haimo. So grabe Lord, ano yung ginhimo nga digintagan niya in gifts, in special abilities, he Daniel and his friends. Imagine to interpret visions and dreams. Dito kaya tao, only God can do that. The question nga aton kay ano ginhimo ito ni Lord? It's because nalipay hi Lord, han response nira ito nga particular test. Kapag tama nga nin aton response, nalilipay ito hi Lord, nagko-cost ito kan God, nga i-pour out niya ang favor nga da haaton. Na-remember niyo ni Joseph? Diba? Because he pleased God, even an iya family, grabe ang favor haira. He David, kay ano nga gin-promote ni Lord from a shepherd boy to a ruler. It's because nag-obey hiya kan Lord. Kaya if you want God's favor, bugto, it will not happen by singing, Lord, I'm a child of God, I'm a child of God. I'm a child of God hapagkanta, pero paggawas, diba? Asya itandida. So, kailangan ang favor ni Lord na nakukuha tayo to the way we live. Psalms 37:4, nayakan nga di. Nanito yung verse, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ano kay? Kailangan delight yourself. Himuan, imo kinabuhi nga makalilipay dida ha Ginoo. When you choose to please God, pwede diri malilipay ang tao bugto. Pwede diri malilipay nimo boss, pwede diri malilipay nimo mga sangkay. Pero kung hi Lord nalipayan imo kinabuhi, waray makakastapantan nga blessings and favor ni Lord haimo. Kaya hatanan nga mga test, hatanan nga mga trials nga pag-aagihan, choose to please God and not man. Mas lipayon naton hi Lord, diri ang tawo. Adipan amazing nga nangyari. Kanina kita verse 20.
Because they discipline themselves, because they choose what is right, adi na nangyari. Whenever the king consulted them in any matter requiring wisdom and balanced judgment, he found them 10 times more capable than any of the magicians and enchanters in his entire kingdom. Bugto di ka maaram. Ito nga imo trials yan na has the ability to make you 10 times better than the others. If you will just stand for God, if you will just choose to do what is pleasing for God, you will become 10 times more capable than the others. Hinon gusto ini. Yun, di ba? Di rito imposible, you will become 10 times more capable. Yun, bugto, gusto ni Lord i-change ang aton place, ang Philippines. Pero kailangan may influence kita. Diri kita makaka-influence kung adi kita lower position. Diri kita makaka-influence kung small church la kita. Pero kung mega church na kita, maka-influence na kita bisan ha mga politiko, maka-influence na kita aton workplace. So kailangan we must become 10 times more capable, better than the others. Pero ang kailangan, you have to respond rightly, you need to please God, we need to choose what is right. Kasi Lord na ito bahalaan mag-work ang situation nga may da kita. So bisan gaano kakuri ito nga situation, nakaka-discourage, makuri. Pero if like Daniel, determined ka to stand for God, determined ka kay discipline mo kalugaringon, ngan piliin mo ka ang mga kalipayan, you will never know what God is going to accomplish through you. Through haimo. I'm sure bugto, diri aksidente kung diin kaya nag-work. Diri aksidente kung diin ka na-eskwela din na. Excel sa school, pag-aram, dapat na-excel kita. Dapat mag-upay natin mga grades. Before, kung di rin mag-upay natin grades, dapat yan na pag-aram na kita. Ipagsiri nga, okay naman ini. Okay naman ini hiya. Kasi ungunit promise ni Lord Matthew 6:33 that if you will seek first the kingdom of God and all His righteousness, all these things, waray kita amot bugto, exisik first talahi Lord. Kasi seeking God first is pleasing to Him. Lord nan bahala ito tanan. Waray ka trabaho, seek God first. Waray ka kwarta, seek God first. Diba? Kasi may promise dida. All these things shall be added to you. So before we end, may magtetestimony aton. So amazing kasi iya mga niya pag-stand gada kan Lord. So adi na natin pinaka-conclusion. Iniiya, grabe nit iya life. Grabe, usay niya nga sa leader, musicians, and employee ha summer college. Employee and summer. May taga summer college ba nga di? Yung mga summer college. So let me call Aaron Loceres. Good evening mga bugto. Yun. Nag-chat si ate gabi. So nabasa ko aga. So wala akong makaprepare. So on the spot niya. So, pero praise God. Privilege po nga to testify part of my experiences sa walk ko nga dakan Lord. Bukol ba ako? By the way, I'm Aaron A. Loceres. Yan. Good evening, Otro. Diba? Praise God. Sing pa ni Kuya Adam. So, yun. So, mag-start na ako para mag-end kita. So, I started my personal relationship with God way back November 2017. So, forward. So, nag-graduate ako SSU with a degree of Bachelor of Science in Information Technology. Mga IT, mga IT. Yan. So, nag-graduate ako 2018. Yan. After that is seeking a job. So, Makori mamiling trabaho. Right, mga fresh graduate? So, diriran ko Korean. So,
So that was hard for me. So fast forward otro kita. So yun, makori nag-struggle ako na akong first akong journey as graduate student. Graduate na di rin student. So yung ngan someone who introduced me sa company, FRD Construction, that was Kuya Romeo. Hello Kuya Romeo, kung nakikita kami na balik na. So nag-apply ako nga ngadto. Nag-apply ako nga to ngan yun, and akong first experience nga to na akong career is diri hiya easy pero enjoy. So deton struggle ko at pag-travel nga di uli-uli lang. And I decided to nag-offer man nila nga mag-stay na ako nga to kasi okay man la. But adiyan yung struggle niya is to make the long story short, you have to wake up early para mag-serve. Kasi you have to be a good example era. Wake up early and ang time nga nawaran era ko nga ton era kasambahay, nag-start din wake up early, ikaw magluluto liwat for the meantime habang nagbibiling pa. So asa nga nasanay ikaw nagdagluluto, yon diton. Ikaw lahat nanuhugas na, yon. After iton office na din. After nun, kailangan mo magtubong ayam kasi waray liwat na, nagkaiwas na, yon. You have to be a gatekeepers liwat, so kailangan ito. So, kukul ba? Wait lang. So, to make the long story short liwat, nagiha ko nga to, almost 2 years ako nga to, ngan. Umabutan time nga, nagka-meda problem mga projects, so nag-decide nga ba magtanggal na empleyado. So nag-volunteer ako kay anduduha nga akong ka-workmate, mga struggle nila family. Ako silent lang ako, wala na ako family. So ito na mga anak, papasusoyera, so itong gatas. Ako wala pa ginatas. So ako nag-volunteer pero bagan it's hard for them kay bagan akong lalaki nga used more on yon parang kuang gihap kailangan luwat nga to pero they have no choice. Yun. Ngayon, fast forward atro, before ako nag-resign, nagkami ada opportunity sa summer college, nag-apply ako. Yan, nag-apply ako nga to. Then, while naghulat ako result nga to, nag-resign ako nga, kami ni Kuya Clark, anatong plano nga yan. Nagplano kami ni Kuya Clark na small business kunuhay, habang wala pa work, yun. Pero, dati kasi kami mag-drawing guduha. So, tutob lang nga da sa nangyari. So, nangyari, naging stagnant. So, habang nagbibiling nga work, ngan, akong kuya, gindar ako nga hatakloban. So, password na to true. Then, gindar ako na hatakloban, ngan, nag-offer nga to o sa nira nga manager nga. Pwede ako nga to maging IT officer. So, dito, kay need nira IT. But I refuse kay, I know how it's hard to be there as nagsaserve ka nga dakan Lord kay daming sa sacrifice ni mo time o commitment ministry and there's a lot of questions nga nawara era journey tungod ha distance sa church nakamayda coldness waray communication nga nawara ang commitment ha ministry nga relationship so damo pa ito na tungod dito nga nakikita ko ito nga bangin maging usa ako hito nga person so dito. But I wasn't expected nga, nahingad to ako. Again, after that, they offered me, so gadhin nga butang, din. Akong kuya na agree. So yun. So wala ako nahimo. Then, at night, nag-struggle na ako kay feeling ko mag-i-stay na ako mga di. So dito, wala ako darang mga bado. So doon, I started praying to God kung kano adi akong hininga place. Yun, questioning God nga, alam mo ba ini which is marama ko nga diri ako maging okay nganto then ang seton July 17 2021 diri okay na akong first thing adto ginalaw ko liya kahit tungod nga need a family at the same time warelat ako another job pero it was hard for me so damo na akong may consider is wari ako Wednesday service kulang ko time akong cell group
damaan masa-sacrifice. Ngan, habang nag-iha, days goes by, nakita ko nga, okay man nga yan, provided nga yung tanan, provided food, kumpletan po tayo, tagtulo ka po tayo, so satisfied ka ng food. Yun, house, the aircon ka pa, yun yung mga offer, tapos isang work. Then ay 1 week, naging koro na kami, kanila, chika, food trip, yung absent with pay, pwede ka mo absent, bisan para ka lang may bayad. So saka dito ka favored po nga ito, umabot ang time nga, komportable na ako, nga ito, parang okay man nga yun nga di. But, struggle, umabot akong parties. Naras ko nga, harayo na ako sa church, akong makabugtuan, ang fellowship, bonding, last time cell group, ministry. After work, warin ako nahimo nga ito, nga iba. Tapos bagan, nabot ang time nga, temptation, temptation to compromising worldly activities, baga naabat mo na, nga to the point nga parang napupush ka, so dito. But, nag-hold ako hiton, damo na akong mga struggle nga to, damo na sold akong mind. Yun. Travel, very struggle ang pagkadi every time makadi kay biyahe, balik, so dito Tacloban. And, yun, in the first place, diri dapat ako makakadin every Sunday. Kay Saturday pala, bawal na ako kumadi kay may trabaho work. But sa rin ko, diri pwede. I have to stand na ma-request ako kung pwede umula ako sa Saturday. Kasi kailangan ko matuha at balogan. Manluluya ako pag di ako mag-stay. So, wala tumugot na akong boss, but aniya sawa tumugot. Then, praise God kay ginalala ko half day la. So at least nakapagaya ko nga nakadakot Saturday gabi. Late na ako at rehearsal para sa service. Then, ang siya ito, waray na time, pag kinabusan Sunday after service, cell group. After cell group, ako naman cell group. That was very hassle kay mamata ka otro kagahon, pabalik. Yun, then after ito, balik-balik na liwat. Yung fast forward outro. Yun, umabot man time, mga travel, nagkameda pa mga accident, ito nakabunggo ay mga van, which is nakato kami sulod, mga natanggalan ka leading, but praise God, han miracle nga nangyari, iya ginhimo amon. So, maaram ako nga, protected akong prayer, kay naabot ko talaga ang person nga, nagpapreha akon, itong mga moment. Then, travel, damula, pero nakita ko nga itong, okay malangayan, kasi provided man tanan, nakaka-attend akong cell group, nakaka-service, parang okay na, enough na akon. Then, month of May 2022, I heard that Summer College was hiring, same as the position I applied for Hanuna. So, nag-apply ako ito noona, ate sila update me nga, pwede ka mag-apply. Sa rin ko nga, diri ako shorty, kay natrabaho kasi ako ito sa gaditon. Satisfied ako, comfortable ako nga ito na akong current job. And I already told myself nga, never na ako mag-apply sa Summer College kasi disappointed na ako. Pantulo ko na ka-apply. Yun, kung baging kuang ko na hiya, gin-ignore ko na hiya. Yun, declare ko na talaga nga, blacklisted na hiya ako sa Summer College. Yun, at mga pirakadlaw, nag-update o through an HR nga, no need to apply, you are recommended by the head ng amon department. But I still refuse kay maram ako nga, enough pa ako na akong kuan, akong life nga to satisfied, easy ang work. Knowing nga damon mga trabahoon nga Summer College doon sa eton. Again, and a lot of people say that there's an issue about this department, and the salary is very kuan. Tas yun, I really decided myself nga never. Ayun, never. But habang nag-iiha is may dagin parang diri mawara akong mind. Diri mawara akong mind. Siya to. Yun. Nga daha moment nga diri ko na ito nga satisfied ko, okay na tanan, pero bagan mabugat, may something bugat ha ako naabot. Ngan di na nag-intervene hi Lord. Yun. Gimpapakita niya akon, are you worried about the salary? Are you worried about the person hito nga department? Are you worried about han expenses? Kasi nakikita ko nga,
nga di provided tanan. Pag board ako, gastos, boarding house, food, ikaw magluluto. Ayun. Ngan, knowing nga almost half of my salary, may iba niya. So, dako nga mas sacrifice siya. Ngan, pasahi pa, so gati, nakada siya ito, nakada akong mind. Ngan, damuan tao nga nag-motivate ha ako na diri okay nga dahito nga place so dito nga department may influensya ka but iba hi Lord iba ang gin kadiniha akong mind niya kaniya how work you can be a blessing more time ha CG ministry family but still gini-ignore ko lagi ang voice ni Lord gagawas kakato ko na akong mind ha ibang butang para ma-ignore ko lete ya yun but hagabi mainupan mo pa iya ng pagmamato mo aga asyat ng sulod mo mind which is damo na akong mabutang para mawara lete niya gawas nga di panahon nga di after work para mawara lete akong mind pero habang nagiya is natin kabuagat even how work parang may something nagbubutang nga ako ng kabugaton to the point kabagan diri malipaw yun pero ginilipay ko na akong self damo na akong lilimang para makakwala mawarilit na ginaabat pero waray ko nakakaya to the point nga diri ko na gusto magmataaga mag-istila ako na akong dito mapugat na ako and that time pray to God kung will ba niya I will take rest kasi at the first place asya na akong kabinet kan Lord na if mababatan time nga diri na ako heart ngan may da nakabugaton ha akon may da na struggle na akon an akon life para ha ministry para ha relationship ay mo is magtitake Christ ako ngan that time I choose God yan pili ko bisan anon mga ang mangyari sa dito ngan my favorite verse hiya na backup ha akon that verse 11 verse 1 we must have faith is because faith is to be sure of the things we hope for to be certain of the things we cannot see yun po yan natatakwa ako na ito nga time ngan I decided to accept that offer even ibisan akong kuya sige na ako niya nga kauwatan mo yun but I know diri maintindihan but God kung ano ang gindidilha ako ni Lord yun, it wasn't the work wasn't the salary but it was haniya plano para akon nga ha person nga gagamiton ko nga naya kaniya ha boarding house problema ba iton makakada ka para to win souls nga da maging good examples ay liya maka boardmates aliton yun tapos yun na cell group adi po Alwin so nadagdagan po kami nga praise God na usalot hira nga nagi-stand ha erawok nga dakan Lord nakita ko eran integrity ha era kasing-kasing ngan yon so diri man madali na ako ni start niya sa summer college you have to kailangan mo gawtan mo comfort zone you have to deny yourself nga bisan direct okay you have to be okay para iya bisan it's hard to be light you have to be light kasi ang syeta ng komanda ato ni Lord yun lang po mga buto what makes us difficult to follow God is our own agendas selfish desire and our logical plan which is temporary and unsecured life. So Isaiah 30 verse 21 yakan hi Lord your own ears will hear him right behind you a voice will say this is the way you should go whether to the right or to the left. So what I've learned from my past experience is when God calls you for something he will move you to answer his calling. What you need to say is yes Lord. And yun po. Yes, Lord lang po. All glory to God. Thank you, Ron. Na-amaze ako iya kay gin-give up niya ang trabaho nga dako ang sahod. Hatabaho ang butilan sahod for one reason, He Lord. That is how we stand for God. Sana nung damon eron nga maray sa pa SFCA. So kapag in-share to niya amon cell group na blessed ako. So yan na grabe na amaze ako kan Lord sa Summer College kay damo na kami nga nagoboroblig nga ada. Imagine iya board mates niya na share na niya. Nadugangan pa niya cell group.
Maram kabugto, mas blessing ang nadugangan ng cell group kaysa handa ko nga sahod. Nga amazing pa kay, itiya na evaluation outstanding ito niya. Maram kasi ako status niya era. Ira mga status sa mga taga Summer College. Ino na mga late, ino mga tinay-hinay promote ni Lord. Amen? So, di ba kaupay rising above discouragement, like kan Daniel nakaka-discourage iya situation because they were being captive to Babylon, pero waray hira magpadara iton. They were determined to stand for God. They choose to do what is right and choose to do what is pleasing before God. So whatever situations you're in, bugto, himuon ta inhiya. Di ka maaram paano ka i-bless ni Lord. You will become 10 times more capable than others. Amen? Let's all stand and let us close this with a prayer.